Kuri uyu wa gatandatu tariki 8 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2025 byari umunsi usanzwe nk'iyindi yose, ariko hari habaye umukino wahuje ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Rayon Sport, zimwe mu ikipe zihora zihanganye haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Mu mikino ya buri munsi baba bahanganye ku bijyanye n'ibikombe ndetse no kugenda bagira abakinnyi beza mu bikorwa byose, haba ku bafana barahangana. Ni derby mu gihugu, umwe mu mukino uba ugaharigarika ibikorwa bimwe na bimwe, imihanda igafunga mu ntara hirya no hino zigize igihugu, abafana bakavuga ukabibona, mu by'ukuri ukamenya ko uwo mukino wabaye. Niyo waba udakunda umupira ariko urabimenya ko uwo mukino wabaye, urumva imbaraga ufite. Reka tugaruke mbere y'uko umukino uba, abafana mu by'ukuri ubwabo baba bahanganye, buri wese avuga abwira undi uburyo akomeyemo, buri wese avuga imbaraga afite kurusha uwundi, bityo rero mu buryo bwo kwemezanya hakajyaho kugira ibimenyetso umuntu aho undi kugira ngo yemere kare urenze undi. Mu by'ukuri nibyo byabayeho mu karere ka Nyanza, niho bamwe mu bafana baba bafite amafaranga afatika ya kashi mu buryo bwo kugira ngo banezererwe n'ubuzima cyangwa se bumvikanishe uburyo amakipe bafana bihebeye akomeye cyangwa se ari buze gukora ibidasanzwe, bityo rero bakagenda bajya mu mpaka zitandukanye ziza kujyamo n'amafaranga. Mu by'ukuri ikintu navuga, bamwe mu bafana amakipe hari igihe bagendera ku ikipe uburyo basigaye bayibona. Ikipe ya APR imaze iminsi yitwara nabi, igenda itsindwa n'amakipe atandukanye, inganya n'amakipe atandukanye, bityo rero Rayon Sport yabonaga APR ari ikipe ifite intege nkeya ku buryo bumvaga ko nta mpamvu yo kongera gutuma babatsinda, dore yuko hari hashize imikino itari mikeya irenga 3 batsindwa n'ikipe ya APR FC mu mikino y'ibikombe bitandukanye. Rero uyu munsi bari baje bariyo bafite gahunda yo gutsinda, bari bashyiriweho prime ya miliyoni 10 n'ikipe ya Rayon Sport, ubwo na komite y'ikipe, mu buryo bwo kugira ngo baze gutsinda iyi kipe bafite morale kandi bafite icyo barwanira. Abakunzi b'ikipe ya Rayon babakire, abafana bakuru b'ikipe babakire, nabo bari bagiye bashyiraho prime ku bakinnyi baza gutsinda ikipe ya APR FC. Ariko ikibabaje ntabwo ariko byagenze. Rero ngaruka ku byo nyamukuru kukinzanye, aho ngaho mu karere ka Nyanza niho umukire cyangwa se umufana w'ikipe ya Rayon Sport yateze n'uw'ikipe ya APR FC. Uwa Rayon Sport aramubwira ati, njyewe Rayon Sport nidatsinda APR uyu munsi nkwemereye kuguha miliyoni 7, kandi nanjye APR nitsindwa na Rayon urama miliyoni 7. Bajya intego rero bisanzwe, bakora inyandiko amasezerano abyemeza, aza kubiburana nyuma y'igisubizo ya resulta irava mu mukino. Bityo rero ku buryo hari n'abagabo basinye kugira ngo ibyo bikorwa nibimara kuba hataza kugira kwisubiraho ngo umwe avuga ati nakinaga cyangwa byagenze gutya na gutya. Amafaranga bayabitsa umwe muri bo. Aba bafana ni abanyamafaranga, ni abafite amafaranga, ntabwo byakozwe n'abantu bari aho gutyo boroheje. Rero byaje kurangira umufana wa betting ya APR wategeye APR FC ari we wegukanye amafaranga y'uwa Rayon Sport, ubwo zigera kuri miliyoni zirenga 13. Mu by'ukuri ubwo niko twabibara, ariko ubwo ni miliyoni 7 yafashe, ubwo ni inyungu ya miliyoni 7 yariye uwa Rayon Sport. Gusa bari bateze yuko nibiza kunganya buri wese ari buze gusubiza amafaranga undi, nyine bari buze kuyasubizwa nta numwe urabutsinzwe. Ariko ikintu cyabayeho nuko umufana w'ikipe ya Rayon Sport yaje kuba ashya, aza kuba aribwa, kuko ibyo yateze cyangwa se ibyo yavugaga, ibyo yakekaga ntabwo ari byo yabonye. Rayon Sport baje gukina bizeye intsinzi, bazi ko batagomba gutsindwa inshuro ya 4 yikurikiranya. Mu by'ukuri bari bakojeje ibishoboka byose, ariko basanze ikipe yabarushije umupira, ibatsinda ibitego bigera kuri 3-0. Ni resulta nziza kuri APR, ariko ni gutsindwa nabi na
ku ruhande rwa Rayon Sport kuko gutsinda ibitego 3-0 ntabwo ari resulta nziza ku ruhande rwa Rayon Sport. Rero bityo rero nuko uyu mukino waje kurangira ikipe ya APR yegukanye intsinzi yayo ku bitego 3-0 bwa Rayon Sport kuko APR nayo yari yakiriye uyu mukino dore yuko yanarushaga abafana ikipe ya Rayon Sport ku kibuga. Ubonaga ko APR iriyo ifite ibara riri kugaragara kurusha ubururu bwa Rayon Sport. Rero nansubikiye iki kiganiro gito nari nguteguriye ngira ngo nkubwire amakuru bimwe mu byagiye biranga umukino hirya no hino mu ntara. Niba warakoze subscribe uri umuntu w'agaciro kandi utarakora subscribe reba hano handitse ijambo subscribe ukandeho. Mwibuke gusharinga iyi video ku nshuti n'abavandimwe banyu ndetse no ku bafana ba Rayon Sport tubihanganisha nuko ubutaha muzitwara neza kandi tunafelicita abaperi kuba bitwaye neza bakongera kuba unbeaten bagakora akazi kabo. Nge twari kumwe ni Zaki naho iyi niniwe Zaki ciao ciao.